Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ng San Roque. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagiri pampo ning anak po ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning Diyos, ang maragul alugod at dakalalunos, mantabe ke kayungan. At keka antimurin. Pagmasusyan tayo po ing meging matingkad, meging patulunan tamo, na ining lalo na kareting adwang banwa, uli na po ning pandemya, panetaya pong babanggitan keng oratio tamo, nung atatandanan niya po, panayang na makabili, kaya rita po rin kay katamong patulunan kay tilalawigan, makasabeya po yung lagyo na San Roque. Uling ausande pong patron dareng pandemya, nga napining kwento tungkol kaya, may pandemya ya po, pero inoburing may dami rin tao, mintaya keng gubat. Nangatsuya ka rin, uling balo na po Mateo, uli na ning pandemya, at yung pong metong asong sese na ning metong mabandita ka rin, na may liliking gubat, na yung pangadina, panginisana ni sana kano banta matene. Uling balo na po keng sarili na itang pandemyang digpa kayo, ala pong kakabye. Pero hindi ngasong ini, siguro sabi dapoin po, anghel na tibod na ning Diyos para kayo. Kaya po king mentabe kayo, pagdala ng pamangan, at itang mismong sugat na bunga na ng pandemya, dilat-dilata na ng aso, kinayap yo. At itang aso pong ito, meging sesene. Ing makatulang harapin, miligtas siya king pandemya, pero meteya pa mo rin ka rin gamat na rin tao. Kasi po, kababa na king bundok, pigisipan deng metong yang espiya, naping kilong deng harap po. For 5 years at you can kulungan, kaya bini ingaso. Ang taping matindi ng harapin, enhelikon ng aso at karine pumete. Napin po ka rin ngaliwang akakita mo, ausande po kayo inabire po kay listahan dareng martyrology na ni kakatang kasalpantayanan, uling na nitang mete yung martir, mipapasyag king kasalpantayanan natin Diyos.
kaganakan at adon tapa mo rin ng South ng San Roque, kaniting panahon ng kakatamong pandemya. Kapatid, si Shantala rin kakatang kasalanan, banta mong karapat dapat magmasusi karem banal a misteryo. Ginoo, ikam minampang king pamamatawad mo king sisising Pedro, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, ikang mengako king paraiso, king mayap amapanako, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ikang tatanggap ka ring sablang taong manalig king pakalulu mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Ginon Diyos, tuturo mo kami king ding kautusan ning banwa, mabibilog la king lugod keka at lugod ka rin para ming tao. Kapamilatan ning pamanukimi king alimbawa ng San Roque, king pamisane karing dapat lugod Kristiyana, mabilang kesana karing mi panuwanan king kekang kayarian. Itiyang adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Ezekiel. Nga nakanako ning Ginoo, anak ning tao, ako ing Ginong Dios, sabyan mo king pamuntok ning tiro, king sasabyan ko inganti kaniti. Milalo na ing kekang pamagmatas, sasabyan mo king metong kang Dios, sasabyan mo king bilang Dios, makaluklok ka king trono, ami padurotnan king malalam adanuman. Magkunwari kang metong a Diyos. Eka Diyos, uling tunay kang tao, alakang kadiosan. Wa, isipan mo, king maygit kang biyasa kang Daniel, inya alang lihim a emu balu. Mi bandi ka king ginto at pilak, uli na ning kekang kabyasnan at gelingan. Meging matalino ka, king pamangomersyo, at eka pepatugot king pamagtubo, kapag maragul mo, king kekang pibandyan. Inyangeni, ako ing Ginong Diyos, sasabihan ko keka, uling isipan mo, king biyasa kang anti ing metong a Diyos, para lakong mga bagsik akalaban, ban lumusob keka. Sirandangan, ing sablang malagong bage, aabandi mo, king kapamilatana, ning kekang gelingan at kabyasnan. Ila ding makamate keka, at iyugseda ka, king kalalaman na ning dagat. Potang datang lake ka, ban patenda ka, as sabi mo pa kaya, king ika, metong kang Diyos. Potang arapan mo nala, ring makamate keka, akilala mo, king atin kang kamatayan, at alang bitasang kadiosan. Matekang antiing aso, karinggamat daring dayuan, alang Diyos. Ako ing Ginong Diyos, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ako ing panibatan ning biye at kamatayan. Ako ing panibataning biye at kamatayan. Digso ko na inari king lubko, ing iyugse ko lang marayo, at pakalingwan alagyo, karing sablang tao. Dapot ka kong pigaganakan, amag kang karelang kasalang, karelang sabyan. Ako ing panibataning biye at kamatayan. Ikami ing linipul karela, at aliwa ing Diyos da. Ing Israel, bansayang ebyasang tanggap kausukan, at dingkeyang memalen, alalang pamanalastas. Ako ing panibataning biye at kamatayan. Makanano na lang adayig, ning metong ata uring libo, at ding adwa, sambutan dala, ring 10,000 tao. Subali mo, nung isakwil nala, at tikusa ning Diyos aginura. Ako ing panibataning biye at kamatayan.
Kaku ing pamanablas, aku ing manyingil, datang ing panahon, mibagsakla, ingal doning kawakasan da, malapit na. Iligtas na laning ginuding taong pinili na, karetang keya susuyo malunos siya, potang mewala na ing sikananda, at karela ala ng mitagan, timawa o alipan man. Ako ing panibataning biye at kamatayan, parangalantaya ing mayap a balita. Ingginuman tabeyo ke kayo. At keka antimuri, Pamamasa kimaya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, sasabyan ko ke kayo, magkasakit yan lungob ing meto nga mabandi king kayaryaning banwa. Sasabyan ko naman ke kayo, mayan ya pang midalan ing meto nga kamelyo king busbus ning karayom, kesa king lungobiya king kayaryan ning Diyos ing metong amabandi. Mabilang yar, ing kayang mabiglala rin kayang alagad inyan dimdam da iti. Nung makanyan, nino ing malyaring miligtas, ngarak inutang. Lawin nyo lang, linawin na lang Jesus at nga na, para king tao iti mapalyari, tapos para king Diyos ing sabla mapalyari. Kanita, migsalita ya i Pedro, lawen mo, likwan mi ing sabla at tikyanda ka, nanong ing malyari ming asahan, nga ng Jesus karela, iniintandanan niyo. Potang magariyang mitmong kaligayan ing anak nin tao, king bayong panahon, ikayong 12 at tinuki ka nako, lukluk kayo naman karing 12 trono, bang mukum karing 12 tribu ning Israel. Bukod pa kanyan, imbalang kataong likwane ing kayang pibale-bale, ing kayang kapatad a lalaki at babae, ding pengari na, ding kayang anak o gabun o pibandyana, alang-alang kanako. Tanggap yang makatal tinalan a maygit kareting at mi pagkalubanan yang biye alang angga. Dapos dakalaring ngeni mumuna a maging tawli, at dakalaring ngeni tawli a maging mumuna. Maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Mayan pa para king kamelyo ing lungob king met busbus ning karayom kesa king meto nga mabandik lungob king kayaryaning Diyos. May skandalula po rin ang alagad ning ginutamo. Nanapin, nung makanyan, nini miligtas. Balo tamo po, detang atin nilang burida rin aliway. Limbawa, kening radyo. Siyempre, burido retang ating mamag-donate, retang mamag-sponsor, rewari po. Deni rin kay katamo manyad sad po, tangkay sabihan ng Ebanghelyo, masakit kayo kanong lungob king kayaryaning bano, nai kayo po makabanding makiramdam yan at manalbe, makasakit kayo. Pero alin po yung pupuntunan ng ginawa, that's the point of our gospel. Uni po yung makaintriga, mayan pa kano para king kamelyo ing lungobya king busbus ning karayom, kesa king meto nga mabanding milup king kayaryaning banwa. Namumuna po, kaya intindihan ini. Napin baloy po, may masa ko po, miglawe ko king Google. Ating ko po nga basang metong article nga na. Kem po ka nung syudad na ning Jerusalem na nung ka rin makabakod yun. Ating po ka nung basbol ka rin, na sandang madagula pasbol, wherein ka rin lulubing products going inside the city. May po ka nung kadagula pasbol ito nga ra. At ito, may bubuklat siya on a specific time.
Ano po? Sung oras mabak maranon buklat dan kay sarare pong bengi. The protection of the city. Nabi po na maka-walled city At yung po kanong pasbul, kay siping na nitang pasbul maragol, ang sanding pasbul busbus karayom. Kasi, di mo midadalan, di mong tao. Bala mo po kay katamong kembali. Garahing sakin, dalan tao. O talong kakimbali, kakatok ka kitang malating pasbul na nitang makimbali. Uling karina nakapalabasan. Pero nung ating kasakin, palubming sakin mo. Kitang kita madagol, ngarapin po. Makanyan po kanuing kabaldugan na nitang busbus karayom. It is a small door. Anong no ka rin, passable mo po para ka rin tao. Ngayon, nung ating kang kamelyo, may disoras kan dintang, ipadupme keng syudad, ding sesemong kamelyo, anong no ka rin ngarapin po, mamit-bit siyang gamit, lungob. Po lungob, ulindalan niya ang tao Pero, milubya po kano, nanggagawan da, babaday tang kargana. Naku, da po itang bibit-bitana. Kayang kamelyo, pasikloran wari po din kamelyo, sisiklod la. Pakay palakaran po, makasiklod. Igutan ding makasiklod, papalub kitang busbus. Kalub na po kayang busbus nitang kamelyo, talakad din pasibayo. Sakit ang pasibayo tang gamit. Nakakit yun na po, nanumbuli na sabihan kay katamong mabasang ebanghelyo, ining patungkulan na niting busbus karayom. Masakit indakal, bitbitan. Kimbye, na etamog yung itabili. Na pinireaksyon da rin alagad lawen mo, likwan mi at ing sabla at tinukikeke ka. Nano imalyari ming asahan. Ito po yung sinabi da rin alagad. So bala mo, even the disciples were expecting, ating kekle ako. Likwan mi pamilya mi. Likwan mi kaya kaming pamanasan, tinukikeke ka. Likwan ko yung pamangulek tang buwis, tinuki ko kaya ka. Mekat pati rin yung babaeng talatukin ng ginuri. Susana, di Maria, di Juana Cusa. Likwan min kaya kami pibale-bale. Pemipira ka, piglutura ka. What is it for us? Nanong asahan mi kaya ka? Sabihan na po ng ebanghelyo kaya katamo. Tunepen, when we give up certain things in life, ngarapin po, ating baging manatili. Karela na anong sabihan ng Ginoo, ikayo uring maging tapat kayo, you will be given the 12 tribes of Israel. Maging pundasyon na kayo ng kasalpantayanan. Uling tinuki kayo, likwan nyo. Itang bagay-bagay kimbiyayo at ing ginumo yang kaya kandininan nulaga. Kinwento ke po ining ebanghelyo, kay metong kareng kaluguran, kinwento ke po rin iting kanako reflection. Pali po na sabi na ako, tutuyan amo nga na, niyang ako na makanyan, niyang makyasawa ko, karakal ko bagyang tebile, anang makanyan, na ako karakala itang biye kong dalaga, kiningwang ko na ito, kasi siyempre mag-focus ko kayong pamilya ko. Anyang kayong masakit na palikwanak ko ng asawa ko, ana po makanyan, may biyasa kong talakad dili ko, mga biyayan para kayong pamilya ko nga na po makanyan. I have learned to sacrifice dakal kayong sarili ko. Uling ating kumetong mapakisip, in welfare na ng pamilya ko, din ka na akong anak. Nung isipan ko, nung pakanano ko sadsad nga na po. Pero may sadsad ko, apayari ko la, adinang ko masanting abiyang nga na po makanyan. Because ating kang pinili, ating kapong tebili, kayong kaya kambye. At iniimpawagan na ng maya pabalita. Nino rin mabandi, it is not only because you have a lot of material things, de mabandi, retang baluda nung sano ing maulaga, keng karelambie, at baluda, hindi dinandang ulaga, apinitang sasabihan tamong kaburyanan ng Diyos at yung pamalak ng Diyos para kay katamo. Anyapin po ginawa kong malating tema-tema, kawangis na nga pong Ronnie. Pero ini po katonong, niya ko biyasa kaya tao, pamot putot-putot na nga pong Ronnie. Pero buri ko pong lakwan kay kayo, uling buri pigunaman niya po. Ayan. Nung nano po para kay kayo, dating maging kabaldugan na rin ng amano. Kewa ko po, ko matakagaling, kalupa na nga po Ronnie, pero bala na kayo. Ano po, imbyasang tabili, kareng dapat ibili, yang maglambat manatili. Na niya po yung sarili yun.
Imbiyasang tabili, karayang bageng dapat ibili, yang malambat manatili. Nano po yung tebili yung kimbi at pelitan yung aliwa ng gangeni at yupa. May not be material things. Kaya kayo po inlawe yung kay sarili yo na likwan mo na, may naliwa na ka focus kimbi, pero potang lawen mo, hanggang geni at yuya pa. Potang kaya sabi mo kay sarili mo, uni ing maulaga. Talakad kayo po para kayong panalangin di malda. Ing ginutunen ng dapat, taptan ing sasabyana potang tuturuya kay katamo dikil king pamagnasa king kayaryan ning banwa. Mitmong katayim timan tamong manalangin kaya bang ibuklat no rin kay sipan tamo king kayang puso at ding puso tamo king kayapan alub aburi ng isane tamo. Nga tamo pong manalangin, Gino, pakaluluan mo kami. Gino, pakaluluan mo kami, para ka ring pamuntok ning banal a kapulungan, maging mabyeno sanang alimbawa ning turo ng Kristo, at kapilanman mananabong pasibayo, king hilig magtagumpe o triumphalism, at king maling pamanungge king sarili bilang pengari o false paternalism, at ating upaya baboring sabla o authoritarianism. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pakaluluan mo kami. Para ka ring masika na naniting yato, kapilan man sana, lalawan ing karelang sarili anting dioses, anong kenu mi paintuloting sabla, uling tutong maragul ing bayaran da, pauli ning karelang ketasan, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang de kurak da matulid ding mayupaya, pibatanda sana ing karelang kasakitan, alang-alang kang Kristo, at mi kamatulalang kapanayan, ing king tutuking bie, mi kametong apamilibe, king karelang kabilyan, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakaluluan mo kami. Para ke katangan, manano na sana ing kekatang kasalpantayanan at kapanenayan king bie alananga, at aguyod na katamu king sablang uring kasakitan at ayan tabayanan king aldoldo tang pamibyebye, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakaluluan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamu, lalong-lalo na ring kapag nasan tamu ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis, para ka ring kapag nasanda ring sablang magdebosyon kang San Roque, at ring kapag nasanda ring kapatad tamu amagmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, lalo na Brother Boyet Celso Mamukod. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na bie, lalo na ring meyango bie pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pakaluluan mo kami. O mapamakalulong Diyos, alang likat mong tuturo kay kami, king iting makayatong bie, mapupuskilub da ring mapilan na banwa, at ing makatukina, metong yambie alang angga. Itubod mo sana ing baluktos ming panlalawi king katutuan, ipagkalub mo kay kami ing grasyang mipasalan king turo ng Jesus at kapamilatan ning kekang yung Espiritu, ang tabayanan mo keking dalan papunta king kaligtasan. Itimit mong kababan ming aduan kapamilatan ng Kristong kekang talapagligtas at Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatid, baiting ke katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Uy paming miglalang, tanggapan mo sa nareting ngayin ning kekang balayan, ike sana magmasusi king lugod ning kekang anak, at tutuki king alimbawa ring kekang santo, sumulong kami king lugod keka at king metong at metong, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeyo ke kayo, At keka antimurin, itasyularem pusuyo. makatas na la king Ginu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan ampong pasalamatan da ka, no karin man at kapilan man, o pa Diyos kingalangangga at lubos mayupaya, ibabayo me imbanal akapulungan king balang panahon, kapamilatan ng pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babi patutuking kekang alangkupas alugod. Agyaganda kami kapamilatan ng biyerang bayani at sa sopan kapamilatan ng alang likat ng pamanalangin ba maging mabiyekeng tanda ng magligtas mong upaya. Uli na nita, kambering sablang kororing anghel, karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nito, ipaniga puming itugtog na ing espiritu mo, antimon titipang ambon, kareting ayin bi, bampa banala na lang, at para kay kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatanda na mi pa kanitang bengi mi panganyayaya, at bayo na ku sa lubdinaw ning biyena, kimpamaylas sa ampong kamataya na, kingwani ing tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso ne iting tinape, dinuwang ne kareng kayan disipulo nga na. Kunanye iti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, ami down para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinuwang naiti, kareng kayan disipulo nga na, kwanan yiti, ikongan at minum ko kaniti.
uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talangang gantipan, amibubu para kay kayo at para karing sablan tao, ban kanita mi patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan. Inyangini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon mi akikitintina, penimbyempo ning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo keka, ikamingan sana misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi uig pa, ing banal kapulungan mong makalaganap, king metuyatu, bang ni ganapiking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng Pepay Nawa, kimpihong kapanayan, kimpamanyubling mebye, idala mula at ding sablang mayangon na biyaking pakalulumo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria Indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wana apostol, at kambe da ring sablang banal San Roque, at kambe da ring sablang banal, ang mabibiyak kalugod-lugod kaya kaking kabaning panahon, apurian ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampo keya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapurian king igpa, mausa mo po keya, karengamanong mituru kaya katamo. Ikabus mo kami kisabla marok o igpa,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Banking kasopan ning pakalulumo, mitimawa kaming parati kem pamanalipan ning kasalanan at mikabyus kaming alang kasasakulan kisablang kaligaligan kabampanayan ang pampagsadyan mi impanyatang ng mitmon ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E musa na babalik danding kasalanan mi, nune pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at pamayapan na pompisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibiye ang pong magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Bakit tamo po ing mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po ke kayungan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami kapayapan. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo imlalako king kasalanan ning yatu, nuwan la ring mayaos king apunan ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyo.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Roque, patulunan laban karing sakit ampon salot. Onwan as San Roque, patulunan ding masakit, malunos ka karing makarate, king pagkeran ning kasakitan. Ing upaya mo maulaya, kanitang atsyu kapaketi king yatu, king kapamilatan ning tanda ning krus, dakal lang kinayap karing sakit da. Ngening atsyu nakabanwa, emigbayo ing upaya mo, iyang pangmula ulinanita king Dios, ding aklis at tangis mi, layon aduan mo, itang kabulasan, apanin tunan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami, ban mikabus kami karing anggang sakit ning katawan, ampon kaladwa. Amen. Manalangin tamo. Uy paming malugod, mananunas sanang iking mipasiknangan kapamilatan dareting misteryo at tukyan mi ngalimbawa ng San Roque. Mi sinambake ka, kambening lugod at sinuyuking balayan mo, kambening kayapan apilubluban. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banalay espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, paligayan tayo ing ginu, karing biyeta mo. Salamat kin Diyos. Sablang